Halo teman-teman, hari ini kita akan bermain layang teman-teman. Bermain layang. Nah, kita punya layang lamtas teman-teman. Kita akan buka teman-teman ya. Ayo teman-teman, kita buka layang apa yang akan kita naikkan teman-teman. Ayo. Hitam teman-teman. Ekor. Ini warna orange dan warna hijau teman-teman. Hijau kekuningan. Berikutnya kita robek teman, tapi kita tempel. Robek teman, teman. Tulang tengahnya teman, motif Aceh teman. Nah, tulang tengahnya motif Aceh teman. Ciri khas teman ya, unik. Nah, kita terus teman ya. Robek ini satu. Kita besoknya laban teman, supaya cepat. Kita ambil laban, kita potong ujungnya, kita lipat supaya mudah kita tarik. Kita tempel. Robek. Parah teman. Kita naikkan di kuning teman-teman, nanti lawannya di merah hitam. Dekat teman-teman ya, kita lihat siapa yang unggul teman-teman. Persiapan pertandingan. Oke teman, lanjut teman. Oke, kuning ekor putih. Teman-teman, layang kuning kita sudah naik teman-teman. Nah, nampak teman ya, ini benangnya teman, nusra benangnya teman. Nah, dekat teman ya.
Lihat komponnya teman-teman ya. Kamu jatuh teman-teman. Gak berikan sedikit ya. Jatuh teman-teman. Kita jatuh teman-teman. Jatuh teman-teman, gimana teman? Dan tambak teman-teman. Yuk kita lihat teman-teman. Susahnya. Gimana teman-teman? Jatuhnya. Itu teman-teman, nampak ya teman-teman. Itu teman-teman layang kita. Nah teman-teman, jatuh tambak teman-teman. Saya nggak bisa turun teman-teman. Nah ada parit besar teman-teman. Coba turun teman-teman ya. Susah payah teman-teman. Aduh, gimana teman-teman? Kita ngambil layang teman-teman. Masuk teman-teman. Ini becek teman-teman. Lembek tanahnya. Ya. Tarik pelan-pelan teman-teman. Tarik pelan-pelan. Ini lagi ya teman-teman. Ya. Oke teman-teman. Teman-teman, kita buka lagi teman-teman. Oke teman-teman. Kita buka dulu teman-teman ya. Ya. Oke teman-teman. Kita coba lagi ya. Kita coba lagi teman-teman ya. Oke. Naik teman-teman. Oke. Naik teman-teman naik kita. Tadi jatuh. Kemudian robek teman-teman. Jatuh api. Nah itu sudah naik teman-teman. Keras teman-teman. Putus. Yang kita putus teman-teman. Itu teman-teman. Yang kita putus teman-teman. Nah, teman-teman. Jatuh di sana lagi teman-teman. Ditambak lagi teman-teman. Aduh, angin sangat keras teman-teman.
sedang diambil sama anak-anak teman-teman. Teman-teman, Thailand putus sudah kita naikkan lagi teman-teman. Nah teman-teman, itu dia teman-teman. Langnya sudah tinggi teman-teman, warna kuning masih. Kita tes teman-teman tadi. Oke teman, jangan lupa subscribe, like, and share teman-teman. Di YouTube channel PAG Layang teman-teman. Assalamualaikum.